Saki di tanggal 4 Maret 2015. Sedioto meloe di TWI sedia anak muda asena Agus Alena. Mapalarioto liwa kencana asena 120 km per jam. Oto menurut polisi B teluan ngepas di AH Yaro nalului di pembatas balatu nasaba engka rem masolang riotona. Oto Ferrari warna macela decena de nama pigau kecelakaan malade saba Yaro wetu tol Cipali di ita macet pole arah sebaliknya. Yamiro bawang sopirna engka malona malade na ieso engka mopi di burai di rumah sakit Macawe. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareba marus kasiriolo ada berita. Dia Febrialdi Aswar meminasa paletuki kareba laurike. Mapamula bange utamana ulang ramalang si are-are pabalu andre-andre. Papa buka penoi birilenge jalan Lato dan Pasewa Kabupaten Maros. Tungke eso mampu muja telu arawenge angka mana waktu buka madupa rupang are andre papa buka di Bandung mapamula cendolo palu putung pisang hijau es buah bepa nenia andre yang padang kangero nake gunai sapa dale riui ulang ramalang si are pole ri padang kange roja mana memento eso Nekia magato ia nabalu nareko utama ia iulang nae kareba upaletuki rimakolo makokoange ia Febrialdi Aswar Maleo Simang Riolo Ale Berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada salamat. Engka seding kejadian kecelakaan Tama uleng ramalang nyamaneng sinina ro padangkanye mak jijereng maneng riwiring laleng rijalang lanto daeng Pasewang Kabupaten Maru. Mapamula tetek telu arueng kang kena buka padupa anu ribuka ni balu. Mapamula cendolo esteler palu butung pisang ijo es buah bepa letu nyanreang. Padangkang nyaro siare-are napa ule sapa dale ri uleng ramalang. Nakia maega toyani melo mak balu. Matama ri uleng ramalang nasaba elo natambai. Palolongena melo to natambai pareluna esori uleng ramalang. Yarega paseanasa eso eleperang. Dari virus corona komelo muki tuo pokoknya carana engka riaseng virus corona iasa lakue cerita eta umaigai dari tahun 2020 nasaba liwa bahayana virus corona apa reko na kenai tawe engka ripari lasai make cingarang nama lipono pakitai ya miro nasaba na dekna tangerang angkana tanah maneko dekna maga hilarai yae virus corona. Maka mula di kota Wuhan salah sedina kampung Cina ondrong olok koloe. Tapi okorone engkatona tahu na kena di Indonesia maka baru naiko melok ki mak desing sedi bolata kila saya macaka jarita engka upena salana namun pole dibahayana virus corona termasuk diri manang tahu Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsadila dari kelas 95 akan membawakan sebuah berita berjudul Hindari Virus Corona Komeluk Mupeki Tuo. Engka yasem virus corona. Ia silaku dicarita tawe maigae di tahun 2020 nasaba liwa bahayana. Bahayana virus corona apa nareko nakenai tawe engka dipirasa meke jingeren nama lipono pakitai ka parelu te waspada parelu diingerang kabarakna
reko tawe na kenai virus corona liwet gampang si lecek na reko dikateni nako dikateni watakalena wae elokna atau sedi pene andrean tahu terinfeksi tapi engka carana reko melok ki hindari nareko masuk ki pole bolata apa keki pasapotimu aja na sembaran rianre si bawa aja na sembaran di kateni si belai ki tahu terinfeksi terakhir komelok ki mak disi ribolata ki bisai madeceng jarita engka upekna salama mana mui tau pole di bahayana virus corona termasuk idik maneng tahu Sulawesi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Difatur Ramadan. Saya akan membawakan berita tentang virus corona. Engka ya seng virus corona, iya sih laku dicarita tahu maegari tahun 2020. Nah, sabah liwa bahayana virus corona apa nareko nakenai tahu engka dipirasai meke singereng na malipuna pakitae ya miro na sabari na dekna tenna maring ngereng angkena mate reko dek na bagatti diurai tapi engka carana nareko meloki hindari nareko mesuki pole bolata apakah ki pas sampotimu aja na sembarang diandre aja na sembarang dia kateni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin sulasereku engka maredeng kalinga rilalena iya wetu upu minasa palake sedi 2 telu ada ri tujuna so merdekana Indonesia ri Kabupaten Maros. Esona Sabtu engka 10 pitu ulungurung tahun 2010 made pengengi tanggap lapangan ya marusu nasabah engka na sewa acara ya naritu upacarana usia merdekana Indonesia ya resoi manambungan tante engka lapangange engka ni upacara engkatong maelo manontong nasabari lalena upacara engka Pak Darambeng paskibraka kelompok bendera tante 10 Pak Darambeng si bawah paskibraka dinamita ka kepala daerah untuk upacarae iaro paskibraka engka telu kelompok ya naritu kelompok aruak pa kelompok